Dijang punak dane gini kene bareng nak ditiang siki panganan ditiang adol serak sasa kewanten sampun rak naso kiri pang betul-betul Yahud lah yat no kalado weh lagi luat sampun kayak anjas marah niki apa ke kerupaan bener tipi pemandu ini keraju ditiang talar bijang pang nana dosa rakasa durusan yat nekar iya pemandu iya ditiang sepamit